ukuntu bakuramo imbarutso bakamenya uyu muntu ni special force cyangwa umusirikare wundi bitewe n'uburyo urutoki rwe rumezemo barabisuzuma. Your client helped take down a drone that would have found those kidnapped kids. He cooperates or I turn him over to the other parents. You don't have any kids, do you? Umva uyu mugabo sasa bari kumushinja kugira gute gukorana n'ibyihebe kugira ngo atabara umwana we. Sasa umugabo nakabaza uyu mukobwa atari ko wa mukobwa ubundi ugira umwana kugira ngo umenye uko bigenda iby'abana. No. Oya. I don't. Ntawe. And you have no idea what you would do to keep them safe. Rero niyo mpamvu utazi ko buri umuntu ufite umwana ntacyo atakora kugira ngo arinde umwana we. Uraho urasamye nta mwana ugira. Mr. Roth, do you recognize any of these men? Bano bantu wawe bibuka. Any of them in the days leading? Tubwire nimba ari ubona. Why? Kubera iki? Kidnapper knows a great deal about the parents. These men could have been following you. Bano bantu bashobora wenda kuba ari bari bamaze iminsi bakukurikirana bakugenda uko bano bantu bari mu bari bashimusa umwana wawe. Uyu ni papa rwana rubyibushye rwa Anthony. Ntago mbibuka. Ariko umwana wanjye muramutse mubajije ashobora kuba bibuka. Sasa uyu mugabo we ntago abibuka. Ni wa mugabo papa rwana rubyibushye batabaye. Ariko umwana wanjye ashobora kuba bibuka nimba yarababonye. He's got a photographic memory. After photographic memory, bwa bwonko butajya bwibagirwa bufotora. Yes. I can tell you what he'll say. None se umwana ni tumwereka amafoto y'imirambo ntago ari bugire ubwoba. Oya, umwana wanjye nababwira icyo ari buvuge nabona amafoto y'imirambo. Umwana wanjye ntagatinya amafoto y'imirambo. Umugabo rero anafite urwana shara rw'ururara. Rumwe rubyibushye ngo rufite ubwonko buri photographic wa mwana utajya uboroka. Oya, wareba ibintu bikajya mu mutwe gusa ashakiye kuzabyibuka bita byizana. The dead human body is basically a bag of rapidly evaporating water. Sasa dore urwana rukibona amafoto y'imirambo. Ubundi imirambo ibimeze nk'igikapu kirimo amazi ariko amazi ari kugenda ashiramo vuba vuba amazi yevapora ashiramo vuba vuba. I think I can handle it. Ibi kure imirambo ntacyo bintwaye mu nyereka iyo mirambo. Urwana shara ufite umutima. Ngereka amafoto y'imirambo. Finley, you killed all these guys? Finley, bano basore nawe barashuka ari babiri mwana musaza. Two. Oya ni ishumwe n'uyu mukobwa yicuna. Basses. Mwana mu rudutafari. Mwana mu rudutafari twatanu bikigori. We're here to help your friends. This is serious. Warwana Anthony bari kugerageza ukubaza batabana inshuti zawe ibintu bigize imikino bino bintu biri seriye warwana we. I know. Ndabizi. Alright, I'm dealing with my stress by making inappropriate comments. Niyo mpamvu nanjye mfite stress rero kuba narindi gutanga izi comment z'ubugoryi kwaru kugira ngo ndebe ko stress yanshira mu mutwe. Urwana rufite ubwenge. These two. Bano babiri. Last Wednesday, 3:15 p.m. Kuwa gatanu saa 9:15 baje muhira nakubwiye ba bantu bafite photographic memory. Ntago ari wa muntu uvuga ngo uyu muntu ndabona nsa nkaho hari aho muzuya. Gwiyo bamukubaje arubwira ati uyu muntu twigeze guhura kandi atarakwita ari kumwora n'umugenzi. Akavuga n'ibyo ari wambaye hari n'isa urwana n'ukubona abantu ukavuga ati saa 9:15 baje kudusura mu rugo n'isa rurayibuka. Baje muhira Nyagasani. They said they're from the DWP. Icyo gihe baraje bavuga ngo baturutse muri DWP baje mu rugo urwana ruribuka umukobwa yarebye arumirwa mbega urwana rufite ubwonko neza neza ni roka kiri muto nuba ariko. They had a truck and everything. Bazanye urumodoka. In the driveway. Mr. Roth, you have a home security system, am I right? Iwawe mu rugo ugeza kamera cyane ntago zabura twarihaye sha ni nk'iziri muri iyi. Have the feed from Roth's home security cameras? Coming through now. Umva kurura kamera zo mu rugo rw'uriya mugabo Roth. Kuwa gatatu saa 9:15. There it is. Imodoka barayibonye kuko. WP. DWP. These guys were surveilling the Roths. Bano bagabo bivuze ngo bari maze igihe bari gukurikirana Roth. The parents were they watching? Reka turebe ni zihe ngo zindi z'ababyeyi bagiye gucekinga bagenda baneka. Where it went and where it stopped along the way. Reba iyi modoka imaze kuva muri urugo kurikirana kamera iyo modoka yerekeje hehe. Put someone else in your chair. Nutabikora minota mike turashaka undi dushyira muri iyo ntebe wicayemo abikore tukwirukane. Imodoka barayikurikiye uwo munsi vara yagiye he. What'd you do? If you had a kid and the kidnapper asked you. Yeah, we should start thinking like that if we want to get ahead of the parents. Utangira gutekereza vuba vuba kugira ngo baze kuba bari imbere y'ababyeyi. Ababyeyi mbere ko babakoresha byibura bamaze kumenya icyo umubyeyi bari bumukoresha.